Ye gini ki rurang ba nakaliang jongka parti BPP balai poi kena kasenong kejongi. Dan nakaliang kasenong kejongi yang aipor ke baklut EP bapen pensai. Ai bagade bagane ka MP election don salong mentah kapai election. Dan nakaliang kejongi kasenong ipang subhai EP baro ngadu iba baskem marbo ibadai MP kan ban yakun ma. Yang tai bak kerja ibadai MDC jongi. Yang tai bak dekar masuk dekar. Yang tabat ni gue giri orang bak gibangam lai tip kerten mo. Tengah pedang subha lagi ki baro tanah kadang jong kesnong jengi. Di pedang subha itu bagi kana ka jeng pengut di pentut. Hare ni ai kapor ka baklun ye pi bapin pensai. Ha kana kapor ka bai dei bat ka ne election ka pemerintah. Etang ini kenten nak lang jonga kublai sibun. Kublai sibun ba babi donal kumunong nikmat jong kesnong bala pedang subha bat ba ai ka per kebaklui na kata jong i doktor Batskem ban pensai ya kene ka election campaign ke pemerintah na kata kene ka election jong ka Lok Sabha election te kublai sibun yepi te kumta hingam khot ya i MDC jungi ban wan kumat ban ai ka jingkren ka balkot kene ka jenik to kublai sibun yai pensingan sten ibalong kumu chairman bapnia yakniga jingalang mantak janmit ai kublai yaki nongyalam jog party madu i ba marbo dekhar badan hangni presiden juga youth wing central body iba gross balong kumu treasurer juga party ni ai kublai kerpang ya gador barisnong madu i ramba isnong ibala ai jimbit wangi pelong yakni jingalang mantak janmit apo kani isnong gejompi ai kublai ke pang bro kirurang ba tu kasnong antam ni bobi bala represent nagalang tu kasnong ya ki nongelam tu parti ba garlan balong ku sekretari juga youth wing Riboy district ba hokit sekretari juga umsling constituency unta idon ni ba nongsik balong ku sekretari juga ad hoc committee hang ni hamawati constituency unta ba kui ki nongelam ki nongkershan but tam ye phi ki pai ba be kinong song sinong do gani sinong pro siang nida smokmen nida smohun kemen sem bani i ya gajing kershan de jumpi kemana ka por se ka por wa pila ai ya ka party ya ka jing shania ko pidon bat kani gajing shania ko pi ai gajing kershan ko pi ai kana ai bor susu ya kino yalam ko party gituni banle ya ek bo bhatam na gabenta kedong kathan kejungi tak bentar kejela kejungi berabui kelihat hagabdei baga jingalang ko bentar kesni yesmokmen bagi don hangni yai Dr. Batskem Merbo ibadai kandidat jongga VPP iban saya aireng bentar kenti hagani ka by election yesmokmen bagi sko sarong baga parti kelasai une kertong uba ladan kejing bet kejing biang ubala pura bha banle chete chete hi ban kran na kamata kejing jungi di pai ba kum mangalawang mene hante hepo salai ba nismukmen bangiyo yo doktor namara baka kerdan doktor kadai kerdan ka ba hedu haka pule puthi henrai hakata ki kerdan ki ba he kum ka kerdan doktor idon sibun ki feel don ki badai doktor haka filosofi don badai doktor haki wei ki feel henry ngiyo pada yo doktor hangi doktor Batskem u doktor haka politics ke parti kena sei yo breu badai bapaka bangin pha sete sedelhi kumba mapiki pai ba tela yo i filosofi lagi jong hikmat haba ke parti ke sei doktor ki kumu MP jongi kai ke bajia kalong haba ile hangtai hedelhi ban kren na kamta ke jongi kat katu ke jingbon jong gitu ki MP yang teh Delhi Lok Sabha habai Dr. Ricky Kren nakaliang kejela ke jongi baro ko ke house ke snap jar pas snap ke jistat ke mi nang ni nong elam jongi warang guys kam bah ba parti ke sei mentai Dr. Batskem nang kren ke sur ke bakham jam ke bakham sawajam banya sai nang minta ke jinge jongi di pai ta iparlok bae kinong kershan bae jong ke parti kinong song ba iye joga ni sinong terong siang
Milayo iba nila sakina lagi jong hikmat. Ya gajing syakrin ke bakhandiat por ke bai doktor ki tengkon nila ai ya gani ke jelab ya ke jomi. Hai por ibalengkot khandiat ngane thu epi. Bai la persangkat bala kat la kat yai. Bande ya ka bahatam, bande ya ka badaitam na ka benda ke jingdang kam ji pai ba. Bare kimat kiba don kam ban kren na kumta ji pai ba ila de kren hantai po delhi. Pan mapi ki pai ba pila sakida lagi jong hikmat. Ngane ke pertai social media ke pelak ban ji dah lagi jong hikmat haki mobile gi jong pi. Bat ki parlok baye nyong epi. Bakum unong yalam. Haki jiya yanti jonga rengkat badi. Ngada iya kata ka jingthang ka jing angut ka jong i. Wat la istosi bangila dono i. Bat haita ijing persang ijong i ban sakri. Lala bende sibon ki ai bat ngilayo iya ki mati ki jong i. Wat hang ni hapo mau hati konstituensi ke bahe. Kila don sibon ki mati ki bai doktor ki sengkon lale nak menta gani ka dong ka than di. Klem la ban klet bahang ni hapo sinong kdo siang. Nagalian ke jong i MP bareng brom jong i. Lala banok senyang daga wei ka ambulans siaka VO jong gani ka sinong kdo siang. Parlo baye itai dei jing sakri barik ila persang tangha ki kendiat hapo arsnam ka jing sakri jong i kumu MP. Henry haba idon kata ka man save ban sakri. Idon kata ka man save ban terihak nang beta ka jing pai ba. Mangi pai ba ni iya ki kam jong i. Na try la den compare taki phau kali ki khatsan ar phau ki snam ki bangilayo ki MP jong i man chwa. Munjuyo i kata ka scheme MP baga pois ki sinong ki thau jong i. Henry tangha ki ni kendiat snam tangha ki arsnam duna ngirala ban iya ki mati ki jong i. Iparlok bae tinong sinong bae jong sinong tudong siang iwan hagani ke janmit hagani ke sinong ke jong pi ba sashi sen ngin terwa biang yai doktor batskem iban samik bujili haga jaka jong doktor ki ba ni daw khot ni da kerpa de pi wei patin ai jong sashi sen ya ke kersan ke jong pi ba next time pal drama pi ki pai ba pi ai jong ya ke kersan yai doktor batskem hagani ke election ke bantawan tapi pai ba pinam don kano ke jingbabe me pindon ke isto kun mensim nomor ba pila jet pila shim pakarai ko pila ai ke jingkersan ko pila ai kare ko bahatam ba kare ko badai dan kita ke jingbit ke yang jong ka than ke jing kanam kren